Šta bi uradili da vam se u život iznenada vrati posebna osoba sa kojom ste se rastali u prošlosti, a nikada je niste zaboravili? Da li bi bili spremni da istu osobu volite još jednom? Naravno, mogli biste biti skeptični, jer bi se plašili da ponovo budete povređeni. Međutim, šta ako je to Božja volja? Neke veze mogu propasti jer partneri nisu spremni za obavezu, ili možda još nije pravo vrijeme za njih. Da bi se neke veze ostvarile, možda je potrebno da partneri nauče neke životne lekcije, ali odvojeno. Međutim, ako im je zaista suđeno da budu zajedno, Gospod će učiniti da ponovo budu zajedno u vrijeme kada je određeno. On može ponovo spojiti dve osobe, a drugi put će njihova ljubav biti lepša. Dakle, kako možete sa sigurnošću znati kada Bog nekog vraća u vaš život? Evo nekih znakova. Nije prisilno. Ako je to Božja volja, ne morate da forsirate povratak. To znači da se nećete potruditi da ponovo zapalite romantičan plamen između vas. Ne morate manipulisati situacijama ili moliti osobu da vam se javi. Znali biste da je Božja volja ako vas okolnosti zbliže. Na primjer, vas dvoje ste nesvesno postali kolege ili komšije. Dakle, dugoročno, čak i bez mnogo truda, vaša veza počevši od prijateljstva bit će obnovljena. Postoji isceljenje i oproštaj. Znaćete da je Bog taj koji je umešao svoje prste, ukoliko vam povratak te osobe pomogne da u potpunosti prevaziđete bol iz prošlosti. Raskid vas je mogao toliko povrediti da do sada niste mogli da oprostite toj osobi. Sa ovim novim susretom možda ćete imati priliku da zrelo razgovarate i oprostite. Bog želi da budete potpuno izlečeni. Njegova je volja da naučite da oprostite osobi koja vas je ranije povredila. Stoga, ako vam druga šansa sa osobom donese isceljenje, smatrajte to potvrdom. Može se dogoditi definitivan kraj. U ovom slučaju, Bog vam može dati novu priliku da ponovo ukrstite puteve sa tom osobom, samo da bi došlo do definitivnog kraja vaše veze. Ponekad kada Bog vrati nekoga u vaš život, to je samo za isceljenje. Međutim, to ne znači uvek da vam je suđeno da ponovo započnete vezu. Ako je to slučaj, očekujte da će doći do nesmetanog procesa zarastanja rana i definitivnog kraja. Tačnije zatvaranja tog poglavlja životnog ciklusa. U prošlosti vas je taj prekid blokirao i niste uspjeli da zaboravite. Kada se desi definitivan kraj, tada se možete ponovo razdvojiti, ali ovaj put će biti bez bola i vi možete otvoriti novo, bolje poglavlje svog života. To može biti novi početak. Kada Bog nekoga vrati u vaš život, postoji velika mogućnost za drugu šansu za ljubav. Gospod će organizovati stvari tako da možete zajedno da počnete iznova. Prvo, naravno, počinje opraštanjem i isceljenjem. Tada vaše prijateljstvo može početi iznova. Ako Gospod stoji iza situacije, On će vam pomoći da izbjegnete greške koje su vas ranije razdvajale. On će vam dati mudrost da ovaj put budete bolji jedno za drugo. Budite sigurni da postoji razlog zašto vas je ponovo spojio. Postoji velika šansa da On zna da ste sada spremni da se posvetite doživotnoj vezi. Imate duševni mir koji će pomoći da vratite osobu u svoj život. Još jedna potvrda da Bog želi da ponovo budete zajedno sa osobom je mir. Ne samo da ćete imati duševni mir, već će i vaše srce biti mirno. Biće tako dobro da se vratite istoj osobi. Činit će vam se kao da ste čekali da se to dogodi svo ovo vrijeme. Znajte da će se i ta osoba osjećati kao kod kuće. Bez obzira koliko dugo ste bili odvojeni jedno od drugog, i dalje ćete biti potpuno posvećeni jedno drugom. I dalje se volite. Ako se vaša naklonost prema toj osobi uopšte nije promenila, to također može biti znak. Razlog zašto nikada niste se izlečili od bivšeg je, jer vam je zaista suđeno da budete zajedno. Zato koliko god da ste pokušavali da pustite, nikada to niste uspjeli da uradite. Još očiglednija potvrda je ako druga osoba i dalje osjeća isto prema vama. To znači da oboje zaista znate gdje vaša srca zaista pripadaju. Možda ste imali nesporazume koji su doveli do privremenog razdvajanja, ali vaša iskrena ljubav će vas vratiti jedno drugom. Vrijeme je pravo. Naravno, ako Bog stoji iza povratka, sigurno je već pravi trenutak. Pravo vrijeme znači da ste oboje sazreli
i da ste sada spremni da se posvetite jedno drugom, bez osvrtanja. Mnogi mladi parovi prekidaju svoje veze jer misle da postoje bolji partneri za njih. Možda misle i da je njihova veza prepreka postizanju nekih ciljeva. Međutim, kada dođe vrijeme, vi i vaš bivši ste sada emocionalno stabilni, mentalno, socijalno, duhovno, pa čak i finansijski. Stoga ništa više ne može sprečiti da se potpuno posvetite jedno drugom. To nikome ne škodi. Još jedan znak da je to prava ljubav u pravo vrijeme je kada povratak ni na koga ne utiče negativno. Naravno, ako ste jedno ili oboje u vezi ili u braku sa drugima, smatrajte da je povratak nemoguć. U tom slučaju možete zaključiti da je vaš zajednički posao samo da ostvarite definitivan kraj. Sa druge strane, ako ste oboje sami kada se ponovo sretnete, jasno je da vam Bog dozvoljava da počnete iznova. Ne postoje smetnje. U svakoj vezi uvijek će biti iskušenja, pa očekujte da vaša druga šansa za ljubav neće biti laka i besprekorna. Umjesto toga, smatrajte nastale probleme izazovima koji će vam pomoći da ojačate ljubav jedno prema drugom. Ipak, odnos koji podržava Bog imat će jasan put pred sobom. Neće biti značajnih problema koji bi mogli da ometaju vezu u nastavku. Na primjer, možda nećete doživjeti protivljenje porodice i prijatelja, ili vas karijera neće sprečavati da ovoga puta budete zajedno. Oboje ste već zreli jedno za drugo. Kada Bog vrati nekoga u vaš život, a vaša veza ovog puta treba da traje, bit ćete bolji jedno za drugo. Možda ste već prevazišli svoje probleme nezrelosti u prošlosti. Stoga ćete ovog puta imati dobar utjecaj jedno na drugo. Pravi partner će vam pomoći da postanete bolja verzija sebe. Osoba vas može ohrabriti da povećate svoju veru u Boga i budete saosećajniji prema drugima. Također bit ćete inspirisani da ispravno postavljate svoje prioritete i disciplinujete sebe. Naravno, i vi ćete imati isti utjecaj na drugu osobu.